ihari uyu munsi guhera ku isaha ya saa 7 n'igice hari imikino ya saa 10 ndetse na saa 12 n'igice. Moses reka twadudere mu ikipe yanyu mukunda ya Chelsea. Chelsea uyu mwaka turabona ari ikipe ihari, turabona ari ikipe irimo irakina umupira mwiza, itsinda ibitego. Chelsea mu mikino 5 ifite amanota 10, ifite ibitego yatsinze 11, itsindwa 5. Ni ikipe ya kabiri mu Bwongereza kugeza ubu yatsinze ibitego byinshi nubwo nayo defense yayo ikemangwa. Chelsea ya Enzo mutoza mushya, niki cyahindutse muri iyi Chelsea? Hahindutse iki? Ni Chelsea twabonye irimo akavuyo k'abakinnyi benshi, abantu bavuga ati sazabakinisha gute? Enzo Maresca nakaye kaza amaze gukora uyu munsi muri izi journée eshanu. Bo Enzo Maresca nyibutsa Arteta buri yakiva muri staff ya Man City akajya gutoza ikipe Arsenal. Yaraje yerekana plan, abwira abayobozi aravuga ati ngewe Arteta ngo kuko nshaka gutoza ikipe ngaho abakinnyi nshaka izi profile z'abakinnyi dukeneye ngo kuko dushaka. Asaba ko bamuha sporting director ariwe Edu, gutyo arategura. So ngarutse kuri Chelsea rero, Enzo Maresca Chelsea ijya kumuha akazi, turabizi ko background ye ni umutoza wari uri muri staff ya Man City. Man City itwara ibikombe double uretse cy'umwaka cyejo bundi ra triple yatwaye, ariko icyari cyabanje yari yagitwaye batwara Champions League, yari muri staff, yari nimero 2 kuri Guardiola. Abantu banabimenye neza, batagira ngo bura Maresca nta gazindutse. Kandi Enzo Maresca nabavuye gutorezwa muri Enzo Maresca yatoje Cole Palmer muri Academy ya Man City. Niwo buriya niwe wazanye Palmer muri Academy, wazanye Palmer muri Academy. Niwe wahaye Palmer amushyira muri first team ya Man City. Lavia niwe wamuzamuye. Umuntu bita Sancho, batabona Sancho ejo bundi wagiye muri Manchester. Sancho uriya Maresca namutoje, urumva amukuye muri za Crystal Palace na he. Rubango Enzo Maresca ni umuntu wabaye muri Man City imyaka myinshi, atoza ikipe yabo ya Academy under 21, atoza Premier League 2 yabo, urumva. Aza none Pep Guardiola atakimara kugenda, Pep Guardiola tamuzamura. Uriya Maresca aje gusimbura Arteta. Batagira ngo nuwejo bundi aje kuba first coach, aje kuba icyo bita first team assistant coach wa Pep Guardiola. Noneho ni umutaliyani ariko wacinye umupira, yakinye muri Mediane, yakinishaga kuguru kw'imoso, yakinye muri za Seville, urumva. Ni umuntu ibintu by'umupira bibayemo igihe kirekire. Enzo Maresca rero umwaka ushize ikipe ya Leicester City yaramufashe iramutwara ajya kwibera first team coach. None agiye kwibera umutoza mukuru, aragenda yavuzamutse ariwe champion. Leicester niyo twaye igikombe cya Premier cya Championship. Ifite amanota n'abajami Vardy batsinze ibitego byinshi, afite Hall ukina umediateur na Chelsea namuguze, n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Yakinnye umupira mwiza, araza ahindura imikino ya Leicester City, ikintu umupira utambaza, abantu bavuga ati ikipe noneho bigenze bite. So Enzo Maresca ikintu cya mbere arusha yatweretse afite capacity yo gufata ibyemezo. Bya byemezo tuvuga by'abatoza babatuma donc ba creatinga donc objectif yo no creating identity. Chelsea ndabibona ni ikipe ifite philosophy yo kugura abakinnyi bato babana babahanga b'abatekinisi. Noneho arangije w'ikina yaje avugana na board, aravuga ati ngewe Chelsea nshaka ni ikipe ikina total football, dominating imikino yose, sibyo? Ni ikipe igomba kukwima umupira, ni ikipe itsinda igitego ariko ukabona ko ari igitego kiryoshye. Ngira ngo bamwe ibitego Chelsea maze gutsinda sezo twarabibonye. Ariko noneho ikintu cya mbere yakoze cyurute bindi, Chelsea yari ifite abakinnyi benshi cyane. Ngira ngo Chelsea buri transfer window igura abakinnyi barenze 8. Kandi ini transfer window ya 4 ubaza abo bakinnyi bitamva ukuntu bangana. Noneho ariko we ikintu akoze, bundi bavuga ko Chelsea ifite total y'abakinnyi bakinnye ni 114. Ubwo hari abo bita ba David Washington bande bari hirya no hino, bari mu Maroni, bari mu Muke hirya no hino. Noneho ariko first team players noneho bari hafi. Buriya ngo yatangiye pre-season ari abakinnyi 46. Bari 46. Noneho muri 46 batse abakinnyi 46 bakina inshuti. Atangiye noneho kujya kurambagiza ba Victor Osimhen, ati se abo arabongeraho bigende bite. Noneho araje ariko rero jewe buragiye mfite groupe y'abakinnyi 26. Ati 26 n'umani 22
ubwo ne ikipe ebyiri n'abazamu batatu bagahita bakomye na batanu hakarenga no mukinnyi umwe w'umwana w'akademi ushobora kuzamuka nyine bakazamura noneho batari ko bakinnyi benshi ati buriya barabakinnyi ikipe bashakiraho bajya ati ngewe naje ncanga abakinnyi ariko ikipe nayeretse plan yanjye ndaza gutoranya naraje ndatoranya nababwira abakinnyi nshaka naba abadahura n'ibyo nkina naba abo nshaka babasimbura naba abereka plan nabahereza arangije abwira uwo bita Paul Stanley n'uwo bita sporting directors babiri ahubwo ati ngewe iyi niyo groupe nkeneye arabereka yarabanje bavuga ati nkeneye umuzamu yego bareba bati rero umuzamu ku isoko urumva Chelsea ashaka ko bitaga Diogo uyu umuzamu wa Porto yego Diogo Costa ariyo n'umuzamu wa Portugal n'umuzamu wa mbere Portugal ubundi abaye liste y'abazamu babiri Diogo Costa n'uyu muzamu wa Unai Simon wa Espagne watwaye igikombe cya Euro ndamubona noneho arangije muri defense aravuga ati nkeneye umukinnyi ufite umuremure yego umusore noneho barareba ku isoko basanga abakinnyi bose barahenze aho bashakaga urumva ariko bati noneho reka bazane uyu nguyu uyu Toyo Aldobiaro uyu mu babakuye muri Fulham kuri free agent Adelabio afite izina rirerire rigoye noneho araza ikintu cyabaye nuko yaraje arafasha akora ikintu gikomeye nubwo adakina cyane ariko ubona ko nka match ejo bundi dutsinda West Ham ubona ko mu byukuri yaraje arakaruma so article nasomaga mu kanya ngo umutoza mukunda kubi yabonye yego avuga ko ngo ni muri deri bura mu bakapiteni ategura arimo arategura abakapiteni mu gihe Ben Chilwell azaba yaragiye urumva kapiteni wa mbere ni Reece James Enzo akaba wa kabiri kapiteni wa gatatu arimo arashaka ko uriya mutipe Adelabio cyangwa se Ntuza cyangwa Kaisedo umwe muri abo ariko rero ikibazo cy'ururimi kushyiramo abakapiteni babiri batavuga ururimi rw'icyongereza bakabona ko bigorana ahubwo niyo mpamvu ubona plan ari uko ashobora kuba yazana ushobora kuba yavuga icyongereza ariko rero hari ibintu bitatu Enzo yakoze ikintu cya mbere structure and leadership gushyiraho structure runaka y'imikorere rero kuri icyo kintu buriya umuntu wungirije coach ni umugabo bita Willy Caballero twese turabizi yari umuzamu w'ikipe ya Chelsea nawe yavuye muri Manchester City turabizi Willy Caballero niwe assistant coach ni ukuvuga ngo Willy Caballero azi Chelsea dressing room ya Chelsea arayizi arayisobanukiwe neza sibyo noneho ikindi abaza gushyiraho structure y'imikinire urumva aravuga ati rero d'abord ahera muri structure uburyo yifuza ko ikipe yitwara yaba in and outside the pitch mu kibuga no hanze y'ikibuga ashyiraho uburyo bw'abakinnyi cyo bita babyita discipline bagomba kwitwara bate imirire diet n'ibiki byose bagenda babihindura ariko noneho aravuga ati nkeneye abakinnyi bakina total football buriya Chelsea turabizi ko ifite abakinnyi harimo abahembwa menshi ariko badafite ikintu bakora urebye nk'abantu nk'aba Sterling sibyo ukareba abakinnyi nka Ben Chilwell turamuzi ko ari umukinnyi ariko Ben Chilwell ni wing back kurusha uko yaba full back umuntu arangira avuga ati ngewe umuntu bita Kukurera uriko ko yari yakinnye neza match nk'umunani za nyuma za Pochettino ari yabaye inverting winger I mean inverting full back kwa kundi aba full back Pepe no wazanye ikira kintu bwa mbere afata ba John Stones akabakura muri defense akabacira muri median sibyo noneho araza aravuga ati umukinnyi ugomba kunyira kuri gatatu nguyu ni Kukurera aranje atajya muri muntu za mu Swiss azana umuntu bita Renato Veiga urumva Ben Chilwell automatically umwanya usa nkaho urangiye arangije ajya muri defense aravuga ati defense yanjye areba abakinnyi bari basanzwe bahari aranje avuga ati abangaba ba Disasi ntago ababona neza niyo mpamvu agiye kuzana uyu Adelabio noneho ariko agira n'amahirwe yo kuba Ntuza Fofana yagarutse yavuye mu mvune sibyo binahura nuko uyu mukinnyi w'umwana wambaye nimero 6 bamwita Colwill
nawe ubona ko nawe amaze kwimpoza abantu batagiye kumugeranya na Saliba urebye ukuntu barimo arimo aritwara muri no minsi. Ikindi gikomeye ni forme yagarutse y'umuntu bita Caicedo. Enzo Fernandez urabizi ko amaze gutwara igikombe cy'isi na Argentine, batwaye Copa America. Urumva ibintu byabanje kumugora bya nko match nk'ebyiri za mbere, arimo aragerageza kuri ukuntu yacisha Enzo na Caicedo, kuko wabonaga ko ashaka gucisha Enzo nka nimero 10, Caicedo agasa nkaho mucisha nk'umukasira agakina na Ravia, ariko abona ko bigenda bigira utese bisa nkaho bigenda bihinduka. So tuvuze kuri bya bintu bitatu navuze, hari structure donc kubwira abayobozi aho gahunda yabo igomba guhera nayo igomba kurangirira, ibintu biri tekinike byose bakabimusigira. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni direction y'ikipe, uko ashaka ko ikipe ikina, nuvuga ngo ni umupira ufite identity, urumva. Ikindi ni ukugira variety y'imikinire. Uriya Enzo ntago akina system imwe, buriya nicyo kintu nakunze. Atangira ari 3-5-2 cyangwa se 4-4-2 cyangwa 4-1-4-1 cyangwa 4-3-2. Donc afite variety nyinshi, ariko byose no kuvuga ngo ni bafite umupira badafite umupira barakina bate. Iyo bita counter press na pressing. Ibyo bintu ubona ko arabistructuring. Ikindi yazanye abakinnyi bataka ariko bahanga, bafite decision making irisa nkayo iri hejuru. Nibyo Neto, Pedro Neto bamukuye muri Wolves kuri 54, ntago turabona neza ibyo ashobora gukora, ariko wibuke ko muri uwo mwanya we hari Madueke, urabona ko yazamuye urwego. Madueke mu by'ukuri ibintu biragaragara ko amaze kuzamura urwego. Urabona ko yafashe Modric aramwicaza, aramwibutsa yuko nubwo ahenze ariko agomba gukorera uwo mwanya we. Noneho arangira areba abantu batiko ufite abo bakinnyi gute ujya gushaka Joao Felix muri Atletico Madrid, kuki ujya gushaka Sancho. Arangira arababwira ati njyewe reka nkubwire nkenera abakinnyi babiri kuri buri mwanya. Yego, abakinnyi babiri kuri buri mwanya. Aravuga ati kuri 6 mfite Caicedo, mfite na Lavia, sibyo? Ku 8 afitemo Enzo Fernandez, akagira Hall bakuye muri Leicester w'imoso, sibyo? Akagira no bita Casadei. Arandi aravuga ati kuri wing y'iburyo mfite Madueke na Pedro Neto. Wing y'ibumoso mfite Modric, kagira na Sancho. Hagati ku 10 mfite Cole Palmer, akanagira na Modric na Joao Felix. Kuri atake afite Nkuku, akagira na Jackson. Ruvango iyo ni imyanya, ruvango 6, 8, 10, 11, 7, 9. Iyo ni imyanya zo kuri 5-6 ifite abakinnyi babiri. Objective yabo ni hari igikombe cy'amakarere kigomba gutangira gukinwa ejo mu kwa 10 ku 12. Urumva nuvango n'amakipe 30 ni igikombe kizaba kimeze nk'igikombe cy'isi, ni marathon, ntago ari bya urabizi ko baragendaga bagakina ikipe ikagitwara itsinze nka match nk'eshatu. Ubu noneho barakina nka ubundi amakipe nk'ikipe ivuye ku mugabane burayiheraga muri kimwe cya kane kirangiza. Yakinaga match 3, kimwe cya kane, kimwe cya kabiri na final. Abandi bakinaga mu ijonjora ryo hasi bakazamuka muri kimwe. Ibyo rero bigatuma noneho avuga ati dukeneye groupe nini. Cyo ni cyambere. Icya kabiri aravuga ati noneho umukinnyi utazemera gukina ibyo nyemutoza uwo ntazakina. Clearly cyane arabideklara, abwira ba boss barabyumva, iyo ni character y'umutoza ufite ligue babita aura. Nuvuga ngo creatinga icyo kintu, yo boundary ukayimenya, ati niba ushaka gukina kora ibyo ushaka gukora, nutabikora mugenzi wawe arakina mu mwanya wawe. So ya create the competition. Ikindi ubundi mbere hajyaga habaho ko abakinnyi ngo umwe yivumbura undi akavuga ngo ntakina ntagira ute, kugeza kuva Enzo Maresca yaza nta mukino wajya wa Chelsea ajya muri press conference ngavuge ngo sinishimye, ngavuge ngo ibintu buriya ni nacyo kintu uzareba. Ibi abantu baciye kwa Pep Guardiola bose. Pep Guardiola bafite abakinnyi 25 bose bakaye ba captain makipe yabo, hako nta muntu uvuga ko atakina. Icyo kintu kuki kimeze gutyo kwa Pep kandi abakinnyi badakina bose. Icyo rero nicyo umuntu hari teta arabanza kabisobanura ati wowe yakire uri ku level yo kumusimbu. Jackson aratsinda ibitego 2 kuri West Ham, nkuko agakina kuri Baro muri Carabao Cup agatsinda hat-trick. Ariko ejo muri weekend Lamine uyu munsi Jackson akongera akabanza mu kibuga nanone.
kugakatuza ntagire icyo avuga sibyo ubundi ahandi yasakuza za Chelsea za mbere yongeye kugarura mu bihe Lavia wagarukagaho n'uyu munsi nabonye avuga ko ari excited kuza kubanza Lavia ndetse na Moise Caicedo urabizi ko umwaka ushize ntabwo imvune zahise zizorohera Lavia ariko kuri match ya Man City ngo yabonye ko afite qualité yifuza niyo mpamvu avuga match nk'iya Brighton ikiri umupira w'imbaraga kandi wihuta counter press nyeneye na high line na highline nyeneye umuntu witwa Lavia ndetse na Caicedo mu kibuga uyu munsi dushobora kuza kubona babanje mu kibuga ariko ikintu yakozo nkuko abigakoga nta mukino ushobora kuza ngavuge ngo abakinnyi bari benshi kuko iyo ufite abakinnyi benshi umwatanya kuvuga ngo ntabwo ndi gukina reka ngiye gushaka nyine nta mukinnyi n'umwe wo muri Chelsea uvuga ngo nta mwanya mfite wo gukina ahubwo abakinnyi bose ubona ko ikintu yabanje kumanaginga ni dressing room yiwe ntabwo ashaka ibibazo bijya hanze niyo waba udakina afite uko kumanaging ukazakina ubona ko rero urwo kuzamura urwego rwa ba Madueke kuza kwa Lavia kuva mu mvune na ba Caicedo nekeza ko Chelsea ni bimwe mu bintu biri gutuma isa nkaho turi kubona none Chelsea ari nshya tugiye no kuzabona nkuko wenda Amari yavuze ati mani ndayitekereza mu myaka ya 2028 gutwara igikombe Chelsea mu myaka itatu Chelsea zabihatanira ikindi oya ntabwo ubwo hatana byo ntabwo ari imyaka 3 ni imyaka 2 ahubwo ikintu Enzo Maresca yamaze gukora yidentifiye imyanya iri weak ikeneye abakinnyi bakora difference ejo bundi munyuma match ya West Ham baramubaje ati Chelsea urimo urabona ute vision yawe nyuma yuko watangiye creating identity ariko ati Chelsea muri transfer window ebyiri zigiye kuza iyo mu kwambere no mu gatandatu turagura abakinnyi noneho ntago tugura benshi turagura umwe babiri baza bagacompleting ibyo tumaze gukora umwe muri bo turabuze ni Victor Osimhen urabona ko Chelsea nubwo Jackson ubona ko ari baratsinda ibitego ariko tujya twibuka ko umukinnyi utsinda igitego utuma ikibitwara igikombe no mu cyutsinda cya gitego cyambere kibanza ibyo ni Erling Haaland abikora muri Man City tukabibona Arsenal ni kimwe mu bibazo ufite nayo ikwiye gukemura ibishatse no gushaka umwataka nka Vitor Gyökeres wo muri Benfica muri Sporting Club Portugal uriya ni umwe mu bakinnyi ngiye ku iki cyanjye n'umutoza nakawendeba nkavuga ati uyu ndamujya reka noneho tuganire ku mikino hari uyu munsi ikipe ya Newcastle United iraza gukina n'ikipe ya Manchester City ni Newcastle nayo twabonye ko yahinduye byinshi cyane ifite n'umutoza w'umuhanga w'umustratege umwongereza Newcastle United na Manchester City ariko nubwo bari mu rugo hari ijambo ushobora kuza kugira kuri City Olivier birashoboka ijambo bararifite kuko Newcastle ntabwo ari equipe mbi umwaka ushize yaje mu equipe meza nubwo Man City itwara igikombe nyine bikarangira ubona performance yabo uko babitekerezaga atari ko bigenze ariko Newcastle nkurikije uko uyu mwaka yawutangiye imbere ya Man City afite Rodri wenda nkuko umutoza bivuga bizamugora ndabona igikomeye bashobora gukora ijambo bashobora kubona imbere ya Man City ni nk'inota ariko amanota 3 kuri Man City yose biragoye ko bayatwara gusa bakina umukino ubona ko ushobora kugora ikipe ya Man City kuko bakina imipira y'imbaraga kandi yo mu mande amaje direct usanga Man City rero iyo yagumanye umupira ikabona iri muri ibyo bihe kuko Pep aravuga ati dufite imikino myinshi yegeranye urabizi ko bakinnye ejo bundi Carabao nyuma y'amasaha 50 bamaze gukina na Arsenal aravuga ati ngiye kujya ndeserva abakinnyi banjye kugira ngo ubu ngubu focus ni championnat ndetse n'igikombe cya Champions League urabona ko rero championnat ntabwo Pep arabizi ko imikino 10 n'ingahe isigaye adafite Rodri muri phase ari kugira ngo amusimbuze ari ikibazo gikomeye ariko match nk'ingi ya Newcastle ni match ishobora kuza kutamworohera ariko ngenda ndabona Man City zo kuza ifite ijambo rikomeye abakinnyi beza ba Bruno Guimaraes ifite ba Sandro Tonali ifite ba Jacob Murphy ifite wa musore bita Anthony Gordon umwana w'umwongereza cyane w'umuhanga ba Harvey Barnes Gordon bakuye muri Everton babahanga cyane Arsenal na Leicester City Arsenal amagambo aherutse gutangazwa n'amagambo aremereye